Isoko wa dosa isoko mena. Or ole ro umogre jono me wolo ko mai. Ute woma mariye. Ute yoma akwefie. Oro wori ke ole kuku. So wo re wa wewo. Kakede kakeranyo. Ole, I'm pleading, maybe lo mine. Ma wisoko, isu isoko. Tenero be government, tenero be wo. Ole, maybe lo mine. Jomawa getuma. Titi uyo le bote beta, ubo mate beta, wate kakero ye were kakeru bubi tete. Yo gele tabo gele kufie oti soko mai no maro na ware sasa emu efia ne va ti soko mai na e wari mozo e gere ke ware no e gere kusi no mabi yo no be wo fata bra bo fata e na night muero ma via ne va isoko yo fono ejere o kona no te bero ese no ti soko beti zero o to ozo ku beti mwawo ini mai pan ozo na ro bewo ozo rewo nyo kino magbe bewo ha eve masara ri vavo kino ozo rewo no na keva satiro bewo na when na samara buwo we make samara ba ayo we be wo samara ba ozo mu we te me ale sasa ere via very voti soko no merie muto no merie mare kaite we know the locked door they sleep o no to be ro vi started no we ki dey direct aka story es jo we zere mu freno o se mueve ne veria no kiaze fi so na wo no yan se beto ware oto ana beze no refi go refi te to ro ni change ori to ro bi gbogbo no re to bi change na re nya afre oto yan se ne so go na te ra su de ko to na nya bro esi president so mo me yan sa so o se mo we fre no be ro ya me to ri cho na ti na me fi go me fi esi jo na ti ro fi te na ugo na gi na rete o mere change me awa ko me nwe ne me change na bi nwe ne ko nwe ne me wachona mete lobo wajaize rekene na akpo ti bebe no kuera akpo nwene no waricho egberi e mare yesa makino data makeria tedre wore pe ko safo mare ri oho fi o to ari efeke fi o to eze no be je no kya kede ma ojo bubu ma ezo bevu o de fi ki oda ma keri ta fe ma bi ze de te bo bi be fi opalagbala wa ni fo fure be fi a we ro se ari ba bobi pa kokoko re kene no zore ri abobi me ri no voti sokovo re ko maybe it's semina ba me na maybe wa bobi me wa maybe ru pa isoko me na vo yes because na isoko person I be and na isoko things I dey do so anything I dey talk any content anything I dey create I dey direct to just my isoko people. Yes, now my own now they talk. I no fit talk another person. Oh, me this I say me no no call. Orobore me ti sino. Re me na bobi re me rise ku. Ole. Wata oma. We waru ti soko na. Koko ma hoko mai. Roti soko na jo mai ria. Re mo mai no ma be ta make be tu so ma ken wa bozi. Avesa bozi eno iwe zino aredo mama are fi soko avesa aro mama are soko na owore bukane awojo anasi soko minus you can erofo na mai mo soko ma bi pe wa mofa ibukane awona si soko minus you can na aijo ebo obone ajeru no ajije bobori ibo fikere wa mi soko wa no waro bo be wofa atete na ro mo so fo pe pa jije teje bo obone kile bare sasa ezo pe mi se be fi ai bene fome na utu fe wero no no na sara pa utu yan se ti ke obo mamo wari obone
ozo robe obe worobo no ozo sejeje robo ni ibo fe were denya o wa ona awo si Fulani seva bisai awonare swimbelu nare bimbelu oledi ole wa isumai waje na riete na mu oti soko na ma buteni matumulo kutite bano awona bisumelu awi Fulani betedi melurize emeka kono ipopo ya mani ni mana aruye ka ewono imeluri erejeri ya igbobinu jijera igbobinu anu awojo bo be wa fe gba itu je gba ino fi efo bo ku ori ofe jono no ewo nana o soro na ewo ife na nekele owo na awon ni we mewo fere ona na re mu ero no ona na ipa wewo nye ona vero na ipa wewo ye yo se do are na o wa na obogbo ori ute eseja wo e Fulani na ayi bro are na just to set confusion for this Isoko land wari yo are na mu wari yete dezio e wari sasa mu e via neve Isoko maina awona bi suilelu na wa vuai wate dan no e ma no Isoko maina aro na no wa dan no we wojo dan no yo mi o wi Fulani wojo ke ro ke mo tojo no re ja vi melu ye jo ai o wari bobi no lele we ma ne dan no we si obo no toja we si obo no ri ajo ko wi Fulani no awona na we Fulani na awona bi su melu no na aro wan e ria ni Isoko maina bobi we re ye ro wi Fulani ogo no wan e ria wa ga visi kunere wo fa bobi be viana. But now, if our women, our wives go to farm, they rape them, at times they will set them ablaze. Me in particular, I paid ransom 3 times to Fulani men. They kidnapped my elder sister, they've also kidnapped 2 people from this palace. Even last month, I paid ransom also. To even sleep in this place is by the grace of Almighty. To even access this road, you need to get security. So that's the major problem. Me as John Ojo Fuzea, I no longer want Fulani in my forest. Let me also use this medium. Since the chiefs are here, they should go back home and ask questions. Anybody who have a hand in Fulani, stay in any part of Fuzea forest. If I discover, I will drop that chief immediately. Because my people cannot be suffering. And some people will be somewhere enjoying, taking money from these people for us to be paying ransom. They will kidnap us, keep us in our own land, we'll pay ransom. We are tired. I don't have a hand in Fulani, and anybody in Uzea who have a hand in Fulani should, with immediate effect, tell them to leave. If you know them, tell them to leave. Wayo, wabi yikuna, onanana vo. E farori afa be via sasasa ibu mo mero no wabi yo gbai o le mero to ke ne lo mai me lo mai gaga jo ma wa getoma ozora wa no vere ajije ko na kugbe yo be na de sese han bo fa mate dena o bo ve mate dena e mare mi ara no vewo e mare sasasa aru ku ori aveti fie wive fio emu efio kemi mafate wo no vere fio du no vere o wa je via ko mo wo ni soko ayo ba je be wo na vero no wo na iruye oveti mo wo na efuo yo obobo en se o wo no nya se ndiro arena o kere omori etutu o lo mere go ma me be rotana ute wo ma wa re yo ute yo ma wa kwekufio ole wa isumai wa tenare menanaro bilo wa ririe didi wa roye didi wa roye didi akino bibi ni gbo be wo fa na wa bi usinere we sasasa via no awo na na isumelu na na ka oto na rori na bi jono erefo na te miawo na oto na amiawo na obi oto no bona na e sinoro beto wo material ozo gbebi jawo weru wo de to problem we me wo problem because there is somewhere very pana no mi o mi oto na o fu choko if you le what na riezezio
on o mogre mesana mere kuma una ute yo ma wa pe ku fi ute o ma wa je re yo etate no o se wa re seta o